Muraho neza abakunzi ba Ruco TV, mugire amahoro y'Imana mwese aho muherereye ku migabane itandukanye igize inosi ya rurema, abari muri Afurika, Europe, Amerika, Aziya ndetse na Oceania, mwese mwumva ururimi dukoresha turabaramukije tubifuriza kugira igitondo cyiza, abandi umugoroba mwiza bitewe n'umugabane mutuyemo. Tubararika mu makuru yacu yo muri iki gitondo cyo ku itariki 30 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Amakuru yacu arabagezwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira. Turababwira uko imurenge byifashe ku mirongo y'urugamba, hanyuma turaza kumanuka hariya muri teritware ya Uvira naho tubabwire uko bimeze ku mirongo y'urugamba kugeza aya masaha. Aya makuru tugiye kuyarambura mu kanya gatoya, tucikwe ntukureho urushinge kugira ngo amakuru yacu aze kukugeraho uko yakabaye. Tunabasaba mwebwe mwese mutarakora subscribe cyangwa se sabone kubihutira kubikora kugira ngo amakuru yacu azajya bageraho mu buryo bworoshye kandi butabagoye. Hanyuma mwebwe mwamaze gukora subscribe muri abantu b'ingenzi, turabashimiye rwose, mukomerezeho kandi mukomeze munogerwe n'ibiganiro Ruco TV ibagezaho umunsi ku wundi. Muri studio muri kumwe na Runezerwa Eric niwe mugiye kubana. Reka amakuru yacu tuyahere hariya mu Minembwe. Uyu munsi n'umunsi wa gatanu, umunsi w'isoko, umunsi abaturage bose baja kushaka uko bahaha utuntu tubatunga umunsi ku wundi. Rero uyu munsi niwe munsi bazagaba ibitero cyane. Leta ya Kinshasa niwo munsi yagennye kugaba ibitero hirya no hino ikoresheje drone ndetse n'ibitero byo hasi kugira ngo ihungabanye abaturage bo Minembwe ndetse ishake uko yabikira hamwe bari ari benshi, kica abantu benshi. Ibyo bitero ikunda kubigaba kuwa gatanu cyangwa se niyinga. Rero ntituzi niba bongera gukora ibyo basanzwe bakora, ariko niko kamenyero kabo, tumaze kubimenyera rwose ko umunsi wa gatanu na niyinga nibwo bakunze kugaba ibitero. Ariko uyu munsi ntituramenya uko habyutse kubera ibibazo by'amarezo yacitse, nubwo tuvuga ngo bagiye kurema, ariko abafite amafaranga mu matelefone bose nta kuyakoresha rwose kugeza n'aya masaha. Network ntiragaruka, ikibazo gikomeye kandi kirajije abaturage inshinga, ntago basinzira rwose kubera icyo kibazo kirabagoye, kuko ntibafite uko babaho umunsi ku wundi, kuko ibyabatungaga abenshi bari batunzwe n'abana babo bari hirya no hino, abavandimwe n'inshuti, kuko hari mu Minembwe murabizi akazi karagoranye kubera intambara zagiye ziba imyaka yose, ntibigeze babona umwanya wo kwitekereza no kwitaho ndetse no guhinga. Ntibagiye bahinga cyane kuko babaye mu ntambara cyane. Imyaka 9 ishize biba ngombwa ko batungwa n'abavandimwe cyangwa abana babo ndetse n'inshuti n'abaturanyi batuye hirya no hino ya Minembwe. Rero kugeza aya masaha ntibigikunze ko boherezwa amafaranga, ndetse nayo bafite ntibyakunda ko bayabikuza kubera ko network ya Vodacom yacitse. Ubwo rero abarema nyine abagira icyo bagura ni abafite amafaranga ya cash, ariko abakuri M-Pesa rwose ntibizokunda, ni ikibazo gikomeye. Rero uyu munsi na gatanu turababwira amakuru y'ejo tunabisegura, kuko ejo twari mu rugendo rwa kure twabonye umwanya wo kubagezaho amakuru nimugoroba, bituma tutabagezaho amakuru. Turabizi ko wenda byababangamiye, ariko muratubabarira tubiseguyeho. Rero amakuru tubaheza na y'ejo nimugoroba ayabaye ku munsi w'ejo ku itariki 29 ndetse na nimugoroba z'ukwezi kwa mbere. Ejo nibwo indege zaje hariya bagabye ibitero kuri point zero yabaye point zero kabisa, no kuri. Kandi ntimugire ngo ni point zero n'Iminembwe barimo gusotera kugira ngo bamanuke harabice abaturage bo Minembwe. Murabona ko point zero na Minembwe ari hafi, kandi hanamye Minembwe bien cyane. Igisasu kimwe kikica abantu benshi yara Minembwe, niyo mpamvu bakomeje kuinsista kuri point zero. Bahora bahatera, nta kirombe gihaba cy'amabuye y'agaciro, nta petrole ihaba, nta kintu na kimwe gihaba gituma bahatera ibitero bingana kuriya, ntacu. Rero ejo bagabye ibitero. Twari tumaze iminsi tubabwira ko intambara irimo kwika za Kirumbi yepfo mu Babembe n'ubundi niyo bari
iyepfo za Kirumbi na za Ndagihere epfo iyo ngiyo mu Mutambara niyo bari muri mu plateau. Ariko ejo umwanzi yaraje anyura za Rusuku arakatinga atera kuri point zero. Yarazi ko nta burinzi buhari, yarazi ko nta kintu gihari, yarazi ko bose bamanutse bitse, ariko yasanze hari abagabo bafite ubwenge ndetse kurusha uwo mwanzi. Rero uwo mwanzi tuvuga ni igisirikare cy'u Burundi, igisirikare cy'u Burundi, igisirikare cya Kongo, nako ni leta y'u Burundi na leta ya Kongo, ni FDLR ndetse na Wazalendo nibo bari baje gutera hariya kuri point zero. Barashitse barakubiswe bimwe bikomeye cyane, kandi bumvishije umuriro, bahuye n'umuriro ukomeye hariya kuri point zero. N'ubundi sinabwo bwa mbere bawumvise, kuko bagiye bawumva n'ubundi intambara kuri point zero yarabakomeranye cyane. Ariko bamaze guhunga ntago barekeye aho ngaho, hahise haza indege 6 za drone zige zitagira abapilote zo kurasa, kandi za zindi zirasa ya mabombe ya kamikaze ya yandi amwe mabi cyane. Hariya Kirimbuzi baraje indege 6 zikuranwa zirarasa, habaye ibitero bikomeye cyane, bikomeye. Ariko ingabo za AFC arizo twirwaneho iri hariya ndetse na M23 bahagaze bwuma, bahagaze nk'abagabo babasha kudefanda karere ndetse n'ubwoko. Izo ndege barwanye nazo kugeza nijoro, finally baje guhanura imwe, baje gusoza imwe bayihanuye. Ari abantu bakurega yakikana ngo indege 3 ngo indege zingahe, ejo hahanutse imwe niyo bahanuye ejo hariya kuri point zero. Isanga indi bahanuye ejo bundi. Indege zimaze kuba 4 zihanuriwe muri kiriya kirere cya ho plateau, harimo kajugujugu na drone 3, izo zose zabashe guhanurwa hariya. Ubwo rero ibyo bitero nibyo byiriwe ejo hariya kuri point zero, ariko n'amasasu menshi yari kwavuga hasi mu Mutambara, menshi cyane. Amasasu y'imbunda nkuru ndetse n'intoya, abayumva neza n'abantu bari mu Bibogobogo, kuko niho byarengukiye mu Minembwe. Si cyane kumva ayo masasu, ariko abantu bari za Bibogobogo hariya za Magunga na za Kavumu hariya za Mugorore nibo barimo kumva ayo mabombe neza, kuko ejo havuze amabombe menshi cyane y'ubwoko bwose. Bivuga ko urugamba hariya mu Mutambara rukomeye rwose. Ni nabyo bigomba kugenderwa, kuko umwanzi niba arimo kugaba ibitero hariya, bagomba kumusanga bakamusenyera ibirindiro aho hepfo mu Mutambara, hanyuma hakabasigaye gusa kariya gakandara ka Bibogobogo. Ku batazi hariya rwose, ni ukuvuga ngo niba bava mu Mutambara aza basigaye umukandara, ni agakandara gusa ka Bibogobogo, bagahita bamanuka bika za Baraka. Murumva ko ibintu birimo kugenda byegerana, kandi urugamba ko ruragenda ruhindura isura cyangwa ishusho bitewe n'aho rwatangiriye. Byatangiye bikomeye rwose, byari ibintu bikomeye utobwira undi muntu mu buryo bateraga abantu, bakarijuguma bagahwera, abantu bakabura amahoro. N'ubu nyine turayabura iyo bateye, ariko si nka mbere, kuko mbere barazaga direct no mu mazu bagatwika amazu bakagira gute. Ariko ubu ngubu umwanzi arindiwe kure, ntashobora guseruka aho abaturage bari, kuko ni kure cyane. Kandi n'abamurinze n'abamutegereje n'abamurwanya ni abagabo bakomeye cyane, bafite amasomo ndetse n'inararibonye ku bintu by'intambara. Ibintu bigomba gutanga ihumure cyane ku baturage ba Minembwe ndetse n'abandi bose babajwe n'ikibazo kiri hariya mu misozi miremire y'Umurenge, ndetse na hariya muri ho plateau ndetse na za Uvira, kuko abagabo ubu nyine bahanganye n'abari abanzi ni abagabo bafite inararibonye, kandi babyigiye, babizi neza, bimaze mu gihe bitandukanye na mbere. Kuko mbere hari abagendaga no ku ntambara bafite inkoni, abandi bafite umupanga, abandi bafite amacumu, bakaja guhangana n'abantu bafite imbunde, bategereje ko bica umuntu ufite imbunde bakayitwara. Nuko bagiye biremarema kugeza bose babonye intwaro, kugeza n'uyu munsi nuko byifashe rwose. Byari bikomeye kandi ntibyari byoroshe mu gihe cya mbere, aho umwanzi yavaga ku Gihuhwa akaruhugira kuri Evumi. Murumva namwe iyo espace yose iri aho ngaho, murumva namwe ukuntu biba byagenze.
bagendaga babitanga bakarasa urusasu rumwe n'amasasu ari makeya, barangiza kugira gusa ngo barebe ko bakomeza kubatinza badatwika imihana y'abaturage hakiri kare. Baratwitse kuva za Biziba ukaza ukagera neza aha Nyabarimba, bagenda batwika amazu. Mwumva ukuntu byari bimeze, ariko ubu nyine ibintu byarahindutse. Bidushima Imana cyane, ndetse n'abo yakoresheje bakabigiramo uruhare, barakoze. Imana ibagirire neza. Rero nuko byifashe hariya kuri point zero. Umwanzi ntari kure rwose. N'ubu nyine bishobora kuba bambikanye, wenda tutazi amakuru kubera ibibazo bya network, ariko umwanzi ntago yaraye kure hariya kuri point zero, kuko bwije indege zirimo kurasa n'umwanzi ari aho hafi. Nuko byifashe. Wenda hari bashobora kuba barubongeye kwambikana kandi, ariko tutazi amakuru kubera ibibazo bya network. Ahandi hantu avugwa intambara ni hariya za Mitamba. Umwanzi yari yaje arakaba za Mitamba, ariko bamushubijeyo baramukubita cyane, yarakubiswe cyane. Ndango mwabonye amafoto hirya no hino ku mbuga, ibyo babakoreye ntago byari byoroshye. Si n'ibintu biteye ubwoba no kubireba, ndibo bireba kabiri rwose. Bahuye n'uruva gusenya ingabo z'abarundi ndetse na FARDC na FDLR hamwe na Wazalendo, barabakubise. Ubu nyine bari mu kukibira neza kukibira, urenze mu Buhonde niho bari. Habe na nimugoroba bari baje gutera, ariko ni bene ibingibi bya nyirarureshwa byo kugira ngo barebe ko bakomeza guhungisha inkomeri zabo, ndetse no gushaka imirambo yabo. Bene y'abayobozi yagiye ipfa hariya, nicyo cyari cyabagaruye, ariko ntago bari bafashishwe ko barakubiswe barababara cyane. Bariyo mpamvu bacika intege. Bamwe bamanutse za Gitara, abandi bamanuka ku Kirungu. Kera barahunze baritse, bahunga intambara ndetse n'ibitero bagiye bagaba hariya, byarangiza bikabagira ingaruka aribo bonyine. Twibutse ko bazamutse ubwo ingabo zabwiwe kuva mu mujyi wa Uvira, ingabo za AFC n'izari ku Kirungu zarazamutse, ndetse barazikurikira. Zapfuye kurenga hariya mu Bitamba, nazo ziba zibatashe inyuma, zitangira kugaba ibitero. Rero nuko bimeze. Izo ngabo nizo barimo kugarura bazinjiza ikibira mu minsi mikeya. Muraza kuzumva ku Kirungu habaye tombe. Nuko bimeze byifashe hariya. Ahandi hari kubera intambara ni mu misozi ya za Remera, aho bita mu Rubeja, za Kanga, na aho ngaho muri iyo misozi gutyo. Iyo misozi yari yarasigayemo mayimayi nyinshi cyane, dore ko bagiye barwana hariya muri plaine hariya ku muhanda. Izo zirazamuka zirakaba hariya, akaba arizo zari zatangiye kunyaga inka. Ejo biriwe basenya ibyo birindiro by'abo banzi b'amahoro, abo ba mayimayi cyangwa Wazalendo bari muri iyo misozi. Barabisenye ejo rwose barabisenye, ndetse biravuga ko bamwe bambutse bagahungira i Burundi rwose. Barambutse barakingurirwa mayimayi ndetse n'interahamwe FDLR nyinshi cyane, barambutse bambuka i Burundi, niho bahungiye ku munsi w'ejo. Uburundi burabakingurira, niyo bahungiye kubera intambara zari zabaye nyinshi cyane hariya. Abo ngabo murabona, mwabonye ko Remera yafashwe ejo bundi, yamaze gufatwa binjira mu mashamba aho haruguru gutya, haruguru ya za Remera, muri iyo misozi ya Moye Plateau. Tibaceceka ntibatuza, bakomeza kurasa amabombe, ndetse bakomeza kugenda banyaga inka z'abantu, bakomeza gutega abantu bihishwa. Ejo bakoze ako kazi ko gusenya izo za matope n'iyo myanda yose, bahakora isuku. Ubu nyine bamwe bahungiye iza Burundi, abandi baraho mu mashamba, baracyari aho barimo kuyerera, ariko nabo baraza gufatwa mu minsi mikeya. Ahandi hari kubera intambara ni hariya Kiriba. Kuri Kiriba hari intambara ikomeye cyane. Ejo habaye intambara, hari abarundi bari bambutse bavuye iwabo n'ibifaro n'ibiki, ariko baza guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Ibyo bifaro byabo byarafashwe, ibindi biratwikwa, hanyuma barabakubita, barabarasa, barabarashe bya bindi bimwe byenyewe. Bahuye intambara ikomeye cyane hariya muri plaine. Hari intambara ikomeye, bari aho ngaho neza ku kiraro cya Runingu, niho barimo kurwanira. Na intambara yabereye ejo,
habaye intambara ikomeye rwose, habaye hanyuze uwambaye, haciye umugabo mu buryo inkomeri zakomeretse hariya ndetse n'abapfuye ko biratambuka ntibiba bihagarara ni Buvira. Noneho Buvira nta mutekano waho ukikizewe kuko barabona ko umujyi wa Buvira ushobora kwigarurirwa anytime. Ingomeri ko ziragenda zigatambuka direct na za Kalemi ndetse na za Baraka kuko hariya nta mutekano na mukeya uhari kuko amaboko ari hariya ntibafite kuyihanganira, ntibafite kuzayihagarika. Amaduburi intare za Sarambwe ziri hariya nta wazisubiza inyuma, nta n'uwazivumbura ngo azikire. Turutse ko ari bo bagiye kubahararira nyuma yaho bavuye mu mujyi wa Uvira babisabwe n'amahanga ndetse na Amerika, babwiye ko bagomba kuva umujyi wa Uvira mu rwego kugira ngo bakomeze bakurikirane umushinga wo kugarura amahoro muri Kongo ndetse no mu burasirazuba bwa Kongo. Baremeye baragenda ku neza, abandi baza binjira mu mujyi wa Uvira baraserebura bakarahava bavuga ko bafashe umujyi wa Uvira, nta rusasu rwigeze rubamo, byo bakoze byose ntitubisubiramo murabizi. Ariko bamaze kugenda bibereye hariya kuri Kiriba na za Kabunambo na hehe, ingabo za FARDC, ingabo z'abarundi, ingabo za Wazalendo, FDLR ndetse n'abashanshuro na Tanzania zakomeje kubagabaho ibitero, zibarasa amabombe, ndetse biravuga ko ejo hari bombe barashe ikica abantu hariya muri Sange mu isoko, igakomeretsa abantu benshi, hapfuye abantu 4, abandi barakomereka bari mu bitaro. Nuko bakomeje kubashotora no kubagabaho ibitero bya hato na hato, babarasa amabombe ya buri munsi, bagira gute, bavuze ko batazabyihanganira gukomeza kurushotorwa bagaceceka kuko intare iba yiturije. Intare ntabwo ikunze guharara keretse ishonje, n'amadubu nuko nguko. Rero uyaharariye ntiwayakira, uharariye idubu ntiwarikira, uharariye intare ntiwayikira. Niko byagenze, bakomeje guharara, nazo zirabavumbukana. Niko bimeze kugeza aya masaha. Niyo ntambara yabaye ku munsi w'ejo, ni ukubera bakomeje guhararira idubu ndetse n'intare. Rero kugeza aya masaha intambara kwirabera kuri Kiriba kandi ikomeye, nta network ihari ahantu hose, uriya plane yose bakase rezo tayihari, kubona amakuru naho biragoye. Iki ni ikintu nacyo leta ya Kinshasa nacyo yakoze kitari cyiza, kugumisha abantu mu kizima mu rwego kugira ngo ubwicanyi bwabo ndetse n'ubugome bwabo no gusenya kwabo ntikukomeze kugaragara ngo kuje hanze, ariko biri mu kwanga bikagaragara. Bakase intuze network, ariko nanone ibikorwa byabo bibi tibo bihishira ntibzokunda, biri musozi ko biragaragara. Rero amadubu n'intare za Sarambwe nabo ko barabyitwaramo neza hariya. Ejo bafashe ibifaru by'abarundi ndetse ibindi birasha, kandi hapfa abantu benshi cyane, abandi barakomereka. Ingomere ko ziratambuka direct. Uvira nta cyizere bayifitiye pe, habe nabuke, ndetse n'ababayobozi mwabonaga bariko bisararanga ngo bagiye gufata ngo bagereza Bunagana ngo abandi ngo basubize muri Sabyinyo, nabo already bamaze kugera i Burundi. Bari Burundi niyo bari barahunze kera, tibakiri haramurura mujyi wa Uvira kubera umutekano batizeye, kuko anytime mwakumva ko wabaye tombe, anytime mwakumva ko umujyi wamaze gufatwa, wamaze kwigarurirwa, kuko ibyo basabwe ntibabikoze. Babwiye ko bagomba kurambika intwaro bagakurikirana CCLF, ariko bamwe nibo babyubahirije, abandi bakomeza kugaba ibitero hirya no hino. Bahise bakomeza kugaba ibitero Mitamba, kuri point 0 baragabye ibitero imishuro nyinshi cyane, ndetse na hano kuri Kiriba dore ko bimeze ko barakomeza kubashotora. Rero tago wakomeza gukinisha umuntu ufite intwaro wakwihorere, umwice none umwice ejo, aceceka. Agomba kwitabara, agomba kwirwanaho rwose, kuko tago biba byoroshe gukomeza kuraswa wicaye uri hamwe gusa, wewe nta kintu na kimwe urimo. Ngayo nguko uko bimeze rwose, urugamba rurakomeje kandi rurakomeye, ndago uruhagaze rwose, kuko mwanzi tabwo yigeze atuza, nta nubwo yigeze atanga gahenge ku Batutsi cyangwa ku Banyamurenge bari mu misozi miremire y'Umurenge ndetse n'ahandi hose. Gisegeti n'umuntu wigize indyarya ikomeye, ariko bino ze zose
zaratahuwe, kuko iyo yamaze kumva aremze, iyo yamaze kumva arimo gutakaza ibice byose, iyo yatsinzwe ku rugamba nibwo agenda agapfukamira abazungu akavuza induru, bakaza bagasubiza ingabo za AFC inyuma. Rero ubu nyine bari babaye nk'abatuza batarimo kumurasa, niyo mpamvu yongeye kugera ibitero kandi bikomeye cyane, arongera arisuganya, akoresha indege ndetse n'ibitero zo hasi, akoresha intwaro zikomeye cyane. Rero nuko byifashe. Rero ubu nyine kandi batangiye ubu nyine mugiye kumva kandi agiye kubita hirya no hino, aparaguruke, akubite zangwa, akubite hehe, kuko ibitero byo hasi byamunaniye. Nuko nibwo bwenge arimo gukoresha, ariko niko siyasa ikorwa, niko diplomasi imeze, niko intambara irwanwa, ni kugenda usubira inyuma, ugongera ugira n'amayeri n'amacenga, niko intambara zirwanwa, igihugu cyaro kigafatwa. Ariko twizere ko ubu nyine noneho nibafata Uvira batazongera kubasubiza inyuma, kuko babonye uko byagenze kandi babonye ingaruka zo kubasubiza inyuma ibyo zatanze, kuko ntago byoroheye abantu ndetse n'ibintu byabo. Barasenyewe, abandi barapfa, abandi barakomereka, abandi barahunga, kubera ko bakuye ingabo zifite amahoro mu mujyi wa Uvira. Hanyuma za Bibogobogo hariho ibintu bikomeye cyane bazamuye Abarundi n'Abarundi, ndango nk'igihugu cy'u Burundi kimukiye hariya mu Bibogobogo. Rwose ingabo z'Abarundi ku bwinshi zirahari mu Bibogobogo, hafi ya mihana yose iyo mu Bibogobogo irimo ingabo, irimo irimo amakabiri atatu angahe. Ibice bya Bibogobogo birimo ingabo z'Abarundi, birimo ingabo za FDLR, birimo ingabo za FRDC, Wazalendo, harimo ingabo nyinshi cyane mu rwego kugira ngo bazabashe kwimira ingabo za AFC arizo twirwaneho na M23 ziri hariya mu Mutambara, zitazagera hariya mu Bibogobogo cyangwa ngo zibatambukane zigere za Baraka. Ariko baribesha, kuko bare basore bari iwabo, ko bararwana iwabo, ko bararwanira kubaho, ko bararwanira ubuzima bw'ababyeyi babo n'abana babo, bashiki babo, ba nyirasenge. Ibyo nibyo barimo, nta kindi. Ntibarwanira amafaranga, ntibarwanira ibiki n'ibiki byose, ibo ko bararwanira kubaho gusa, nta kindi. Nicyo bakeneye, babona uburenganzira bwo kubaho, babona uburenganzira bwo kuba muri Kongo iwabo, kuko nta handi iwabo bazi uretse Kongo. Mugira amahoro, mugira umunsi mwiza, twongere duhure anytime tubagezaho amakuru azabagezweho, kuko tubabwiye ko iyo habonetse update turaza tukayibagezaho. Nuko byifashe, mugira ibihe byiza.